Merhaba jwara temaşavanê me yê qedir bilin. Em îro li ser edebiyata me Kurda bisekinin. Pisporekî edebiyata me Kurda Doktor Nevzat Emînoğlu ye. Mervekî têr û tije ye. Li ser zimanê me, li ser edebiyata me xebatekî gelek baş dike. Xwedê kêmasiya wan merva nede me. Doktor Nevzat Emînoğlu di sala 1907 sisiya da li gundê Hemze Şêxa Girêdayî bajarê Kopê de hatiye dünyayê. Di gundê xwe de dest bi xwendina dibistanê dike. Mala wan diçe navçeya Kopê. Xwendina xwe li wê derê berdewam dike. Di sala 1992 lîsa İmam Xetîba Kopê diqedîne. 5 sala li mizgefta Kopê de muezîniyê dike. Di zanîngeha Wanê de îlahiyata 2 sala dixwîne. Li İstanbolê dest bi xwendina zanîngeha Marmara Fakûlta Hiqûqê dike. Di sala 2002 da diqedîne. Li İstanbolê 5 sal parêzerî dike. Doktor Nevzat Emînoğlu di sala 2013 li zanîngeha Alparslanê de beşa Kurdî derê de dixebite. Bi Gulistan Çoban ra zewîc ye. Gulistan Çoban jî nivîskarê me Kurda ye. Kurekî û xîzekî wana heye. Di Twitterê de, di Facebookê de bi navê Nevzat Emînoğlu va ji xwe re hesab vekiriye. Abone bibin, biecîbînin, parî ve bikin gelek baş dibe. Em Doktor Nevzat Emînoğlu temaşe bikin ê di derheqa edebiyata me Kurda da agahî baş bide me. Bi xatirê we. Roja we bixêr, dema we baş, temaşevanên hêjan, guhdarên ezîz. Hemşeriyê min ê hêja, nivîskar, lêkolîner Salih Yılmaz. Salihê Babo li ser demek li ser nivîskar, akademisyen, dengbêj û edebiyatnasên Kurdî xebatê dike, li ser wan dixebite, xebatê wan parve dike. Mala wî ava him nivîskarî dike di Kurdî da, kitêbên Kurdî, romanên Kurdî dinivîse her wisa di derheq nirxên me yên edebî, ilmî, dînî da jî program û bernameyên weşangeriyê ên qeydê li ser televizyonê, li ser YouTubeê, li ser medya sosyal diweşîne. Mala wî ava û ji me xwest ku ez him xwe bidim nasîn, him jî xebatên me yên ku derheq zimana edebiyata Kurdî de çine wî bi we re parve kim. Mala we wî ava Xwedê Teala însanên me yên wisa fedakar, xebatkar zêde bike û quweta wî jî daîm bike, sihet û selametiyê bide, di vî karî de bimeşîne. Silavê xwe jî jê re dişînim, him ji we û him wê re. Îja ez dixwazim derbarê qada xebata xwe de, derbarê zimana edebiyata Kurdî de, xasma edebiyata Kurdiya klasîk de hin agahî bidim ku em bizanbin ziman û edebiyata me çi çendî dewlemend e, çi derece zengîn e, rengîn e. Ez hinekî wî bi we re parve kim. Çîkî eva bû nêzî 15 salî ye zanîngehê de em vê dersê didin. Ez bi xwe him wê dersê hêm dibim. Me doktorayê de, mastera Kurdî de nesîb bû em hêm bûn li ser xebitîn û her wisa em bi telebê xwe re, xwendekarê xwe re parve dikin vê xezînê. û ziman û edebiyat malûm e. Yani him nasnama milletekî ye, him hebûna milletekî temsîl dike. Her wisa îftixar û rûmeta wî ye jî. Loma yani eger em hebin, em Kurd bin, em bi zimanê xwe, bi edebiyata xwe hene û evî ziman û edebiyatê tarîxî de jî me re medeniyetek ava kiriye û ew medeniyet bi rêya bavkalê me, bi rêya pêşiyê me destedewr bûye hatiye roja îroyîn. Îja gava em behsa edebiyata Kurdiya klasîk dikin. Ev edebiyat di serê serdema İslamî de dest pê kiriye û bi awakî nivîskî geş bûye û li merkezên bajar re hatiye nivîsandin.
ام لوما دبیجن ادبیات کلاسیک ادبیات که باجاریه لباجارا چی بیه و د سازی پروردهی این وک مدرسه اندا درکتی هولی عالم مدرسه ان شاعر و ادبیات ناسن کد مدرسه دا گهیشتنه اف ادبیات کردیا کلاسیک نویسینه وک دیوان وک مثنوی وک قصیده وک غزل وک مولود نامه وک عقیده نامه بسیدان بر همین بورنگ ای کردی بونه مال ادبیات کردی وک میراث که دولمند جور هاتن حتی ایرو اگر ام بیجن میراث که اوسا دولمند نویسا ادبیات کردی پیک نه هاتا ایرو بلکه زمان کردی بلکه ملت کرد بلکه ناسامه آمه لحوله پیدا ندبو و لحوله وندا با ایشا بسایا و ادبیات کلاسیک بسایا و میراث ادبیا کج عصر و دوران بر مانه ایرو ام دکارن بحث ادبیات که کردی بکن بحث زمان کردی بکن بحث پروردهی کردی بکن ایشا اف اکول ادبیات کردی کلاسیک چاک مگو جستردما اسلامی دست بکریه و برای مدرسه هاتی حتی روز ایرو با وکی نویسکی مرکز باجارا درکتی هولی لوما مثلا ام ادبیات ناسین کردی سردما کلاسیک و ام دنیرن ام دبینن پاشناوی گلکا وکا بتلیسی وکا هیزانی وکا حکاری وکا مکسی وکا جزیری وکا آمیدی وکا اردلانی وکا هكذا وکا همدانی ام دبین پاشناوی وان مخلصی وان به شکلینه چما جبر کل وان شهر او شاعر و ادبیات ناس گهیشتنه درکتنه میدانه لوما مخلصی وان ج شهر ج باجارا هاتیه ورگرتن ایجا او ادبیات کلاسیک سری 100 سال 11 هنده دست بکری یا اول مثلا گفا کواره پرسین ادبیات کردیان کلاسیک آن نویسکی چه دست بکری ام دبیجن سری 100 سال 11 هن یعنی ده سال 1010 میلادی به بابا طاهر اوریان لهمدانی دست بکری لما بابا طاهر اوریان را تی گوتم بابا طاهر همدانی لباجار همدانی روشلاتی لناف سینور ایرانی ده لباجار کرداین قدیم همدان سنه سنندش ارمی اف هریمه و ادبیات کردیا نویسکی بر همه خوین اولی مچاقی دایه و هر وسا پاشه ام بیشین مرکزی وک جزیری ملای جزیری و لمکسی وک فقیه ایران و لخلاتی وک شیخ سمتتین خلاتی لهیزانی سلیمی هیزانی لبازید احمد خانه مراد خان بازیدی و اسماعیل بازیدی ها کذا صدا ادبیات ناسین کرد به صدان بر همین کردی نویسینه و گیشتن روزا ما ایروین لوما مثلا شاعره کی کردی وک شیخ عبدالرحمن اختبی بوی زیده بون و پربونا بر همین کردی و شاعر و ادبیات ناسین کردی او هاد بیجد کتاب خدا دبیت بزان د کردان شاعر پرهنه شاقین ترک و عجم زیدنه یعنی د کردان شاعر و ادبیات ناس خصوصا زیدنه کی شاعر و شاق یعنی اهل عشقی اهل ادبیاتی ترک و عجم یا ترک و فارسان زیده ترن چونکه هجمار کبسا زیده ہے لوما شیخ عبدالرحمن اختبی وسا گوتیه شیخ عبدالرحمن اختبی جید 100 سال 18 هنده یعنی 1700 شوندا جیایه دسته برهمی وین ادبی دیوانوی هیه و دوی کتاب خدا اوها گوتیه یعنی اثر و برهمین ادبیات کردی کلاسیک زیدنه و امجی üniversite da mesela 5 zaman edebiyat kurdi le Türkiye le zaningehî wek Mardin, Muş, Bingöl, Van, Diyarbakır ve bun
û li van zanîngehan jî em vê beşê da van beşan da ders û ziman edebiyata Kurdî didin. Zengînî û rengîniya ziman edebiyata Kurdî bi telebê xwe re parve dikin û elhamdülillah eva bû 15 sal em vê xezînê lêkolîn dikin û bi telebê xwe didin lêkolînkirin. Evekî lîteratûrekî mezin derkete holê. Ev jî îmkanekî mezin e û lazim e em jê îstîfade bikin û ji ciwan û gencê xwe re jî bidin tavsiyekirin û bira tercîha beş û ziman û edebiyatê Kurdî bikin û xizmetê ji ziman re bikin. Silav û rêj ji we hemûyan re bimînin xêrê xweşiyê de xatirê we her hebin.